So tell me, why you think it's late kule nto ofuna ukuyenza? Why ucabanga ukuthi wena ngeke uze ukhona ukuyenza lento ofisa ukuyenza? Why ucabanga ukuthi lento ofisa ukuyenza ukhona ongayenza better than wena? Why wena ubona lento ofisa ukuyenza empilweni ubona engazuthi ayikufanele khona omunye emfanele? So guys, please, yekani ukuyibukela phansi. Yekani ukubukela phansi. Mosukuthi ubuka impilo yakho uyibuke ku-first level. Akuthatha impilo yakho uyibeke ku-last level egcineni. Uthi mawubuka impilo yakho usho ukuthi one day ngohlala lapha. Ungalokhu ukuthi mawucabanga u-2 room uthi nje ngifisa ukwakha u-2 room. Akucabanga ukuthi nje one day ngifuna ukwakha loya muzi loya. Ukhombe lapho kude. And uzo-achieve lelo goal lakho. Nami njengoba ngihleli kule ndlu le ngibuka lamaplango. Ngiyasho ukuthi one day kufanele ngithi mangibheka phezulu ngishawe ceiling. Uyabo? So musucabangela impilo yakho uyimise eduze. Mawucabanga beka lapha kude ukuze noma uwele eduze kwakhona. Manje mawucabanga phansi ifuwa uyabona vele uwele entweni engekho. Kanti mawucabanga kude uzothi mawuwa uwele eduze kwalento ade ufuna ukuyenza. Kade ngiplan ukuthi ngizokwakha u5 room for example, but mawukuthi usuzama wazama yabo 5 room usaphuma mhlawumbe ngizowela sigcina ngiwela ku4 room. Uyabona ukuthi kuseduzana. So whatever okucabangayo kwenze, but masucabangela eduze, cabangela phambili. Impilo yaphambili ehlehle. And forget about ubani uzothini. This is your life. Nobody else oyokusiza if wena wayisizi.